Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anto iti pagbayad iti abang iti abulan bakit? Alam mo, unta mga no magastos ka. Ito na para iti silaw kung danaw. Makamu ka namang i-budget Nayunam alakay. Awa na rin. Dahil talagang ti kwarta. Pag-allowance ko lang tinabatin. Pamasahe kan pangkaan ko lang na mapanagtrabahaw. Kurang aday to'y. Agpalingki akpay. Ay nawaw. I-budget mo nga road. Tanay awang kwarta kaon. Urayan tamanan ti sumaron na aswil daw. Pangusaram nga min aya iti kwarta. At dagatangek lakay. Importante. Ay nawaw. Anya ko maday ta nga importante. Kano kompleto tamutan iti kagawaan dito'y balay. Basta, importante lakay. Makitam to inton magatang ko. Atoy, awanan. Lasa talaga daytan. Aginot kami tatani. Nagrigat ti kwarta ita. Nagrigat ti biyag ita panawon, bakay. Wow! Nagpintas met day tuyen abag. Iadto kahit kumaan. Ay nawaw. Mayat day ta sapatos Sigurado ang maibagay kanyak day toy. Nang runa no agsuutak iti jeans. Iadto kahit kumanan. Oops. Aday ta. Ag-check out akon. Nagbiit Duwala ang nga items nga nasurukmat tan 5,000 ti balor na. Ay na, sana bali. Angel! Angel, iha! Ada ka kadi! Umayak man! Ha? Ninsamot Madam Dolores ay jay. Isungag pa iso. Nakita ti panagsirip mo, Angel. Rumor ka dita. Ayawan, madam! Mabit lang! Naimbag nga oras mo, madam. Kastabat kan ka. Agam kano nga iti panagbayad yu iti abang yo. Dua bulanan adi kay nakabayad. Ay, kwa, madam. Agbayad kayon. Iti kasta, saan kayo apapanawan iti balay ko? Ado ti mayat nga agabang ditoy. Saan lang ada kayo? Ni madam mo't, saan mo't kumaakasta, Hindi kay kadi agdanag, agbayad kami matlaang, madam. Kano ngay nga rod ti panagbayad yo? Nabannog akon ngagsubli-subli ditoy. Di umatamot agdisnudong agbayad. Masapol nga umay kayo pay lang sing-singiran. Ay, kwa, madam. Short. Na-short ngamin ti asawak iti budget. Saan na bale? Next month, madam, sigurado ang makabayad kami. Na-short ko na? Madam. Ado ngamin tinagastusan mi itaabulan kat. Iso at talagaan na short ti budget ming agasawa. Katno ka na yun ti panag-post mo iti Facebook kadag iti baro nga usar mo. Ita, ibagam na short kayo iti budget. Ay, kwa, madam. Kastilangan. Baliwan yun to ti agsubliin ton umay alawas. At dantumat siguron madiskitar nila kay ko apagbayad iti abang mi. Yuhuu! Apaw! Apaw! Nay, anya day jay, sir? Sir, dito'y kaditean ni Ma'am Angel Mendoza? Dito nga road, sir. Anya ka diti masapol yung kuwan na. Ay, ko sir, delivery para kang kuana. Ha? At to sir nay, Ni, anya ngay kano day toy, sir? Ay, day tatidyak ka mo sir.
delivery buya lang amain. Di mi mabalin alokatan dagitang items. Kasta ka di, sir? Un sir, nabayadan na makidin Binayadan na ni Ma'am Angel iti Gcash. Ay, sige sir, panawang kay Pai. Ado pa nga minti deliver ka. Angel! Angel! Adda ka kadi! Angel! Ma'am, da kayo mo gayam. Umunag kayo pa, ma'am. Ay saanon, Mark. Ang dardarasak ngamin. Ni Angel, adda kadi. Adda, ma'am. Iso na lang at nakaturog pa, ma'am. Apay, anyat masapol yung iti asawa, madam. Umayak ag singer, Mark. Ag talubulanan adi kay nakabayad iti abang yo. Anya? Agtalubulan ko na yun, ma'am. Katuan, mayak idi namin sangal daw. Kat kuna na baliwak tulangan ti agsubli. Iso ang agsubli kita. Masapol ko nga minti kwarta. Iso nga agbayad kayo kuman. Ay, nawawa. Sana nagbaybayad ti asawak. Kat no binulan akmat amang tad iti pagabang may. No kanayon samat nga minti panag-order ni bakat mo iti online. Makitkitak kadag iti post na iti Facebook. Naglukaw ni Angel. Agbayad kayon. Iti kasta. Saan kayo apapanawan dito'y palay ko? Saan lang ada kayo timayat nga gabang dito Ma'am, pasensya ka na. Atoy, advansak pa ila ti abang may. Di kay madanagan, ta mga ramidak iti pamuspusan. Tapno makabayad akmet lang. Sakpay nga tapos itabulan. Hoy, Angel! Abay, nangipanamanan itintad ko pagbayad mo iti abang ta. Di ko naman kanyak nakabayad kaan. Ay, sorry lakay. Adda nga min nakitak abag iti online. Kursunada ko na iday di abag. Iso nga in-add to cart ko. Kat di inted mo ti pinagbayad ko. Ay, anya akamutin. Unang pa'y dagita add to cart. Ngam ti pinagbayad mo iti abang. Kasanungay no papanawon data ditoy. Papalantang ay. Di ka kidag pampanunot Angel. Lakay. Di ka lang arudan makatultulong kadagiti magastos dito'y balay. Nuan niya pa'y dita nga orderan. Kanayon kalakastan. Makamatay. Sorry ka din lakay. Saanin ang maulit. Promise. Maudin dayjay a panagorder ko. Diyan ka mukhang ka. Makapahay blood mo tikas tangar aramidon. Oops. Ay nawaw. Adda manin baro abaga. Ay na, nagpintas. Kurso na adak unay ti kolor na. Mayat na talaga. Ay. I-add to cart ko man manen. Uy! Nagpintas mat dayto yun address. I-add to cart ko matlaang. Agkita akpay iti inayon ko. Dayto'y pay. Dayta. Husto dayto yan. Ag-check out akon. Ay, nawaw! 3,000 matan! Sana bali? Adamat ni Mark nga agbayad. Aday ka. Na-order kon. Urayak laangan ang mai-deliver. Anyat inluto, mapangrabyan ta, bakit? Wala kay. Sa anak ang nagluto. Anya? Apay kay? Sapay mabisina kon. Nagorder akon iti online iti kanantala kay. Anya? Pati makan, in-order mo iti online? Wan. Kano nagpalingkiyak mo iti kalman? Ado ti mailuto iti ref. Di ka pala nagluto mo it. Ay na, masadutak nga rod nga agluto, lakay. Ay, unay kan. Awan lang arodin aramidem dito balay. Ngam ti pa nagluto, kasadot mo ba Ay, basta masadutak lakay. Period. Ay, nawaw. Puro paggastusan ti paglaing ang mga aramidan.
Kasanuta ngay makaurnong no kasta ka mo ta kanayon. Hello, Insan! Oh, hello, insan Bea. Adda ka din di order ko. Wan Insan, addan! Kasangsangpet na unay. Isungarod ngayon mawagakin ka adagos. Ay, nawaw. Nagsaya atin no kasta insan. Kat, ipa-deliver mo ka din. Uno siya konti umay mangala dita. Rumwarak mo't lang ngamin adagos, Insan. Iso nga nasaysaya at sano ipa-deliver kon. Sige nga rod insan. Ipa-deliver mon. Iti kasta, less hassle ka datang agpadpada. Wana, Insan. Hustot ako nam. Sige, ta awagak ti mangi deliver. Uraya mo dita, Insan. Okay, insan. Ay, kasano gayam ti bayad na insan? COD, Insan. Itad mong tulatan, iti ibaon ko amang i-deliver. Okay? Okay nga rod insan. O sige, urayot ti panang i-deliver na. Katagyaman akman na na. Awan anyaman na, Insan. Agyaman akmat, iti panagurdan mo kadag iti tagilakok. Salamat sa uulitin, Insan. I-deliver da ita ti may nga order ko. Apa gusto, adda usarak amapan makialumnay inton bigan. Agure ka. Awan samot gayang pagbayad ko. Kita man numanupay tinabati a kwarta iti wallet ko. Ay nawaw, kurang da ito ya. Agtitikos ni Mark. Amo kong ti aramida. Manuti may sa kilo at tilapia na na. Ay, 180 lang baraw. Mano a kilaw ti alaam. May sa kilo na na. Ken may sa kilo mo't lang apusit. Sige baraw, mabiit lang tamang ikilo Ay, adapay ar-arosay. Mga nukayat mo ti mangala. Ay, aywan man na na. Mga lak iti kagudwat kilo. Sige baraw, mabiit lang ha. Ato yung tigin atang baw. Manungay amin na na. May sa kilo at tilapia, 180 plus 220 apusay. Kan 120 nga arosay. 520 amain baraw. Apay nga ako orang matanti kwarta kiti wallet ko. Ay nawaw. Awan mo dadum naggastusak. Natinag ko nga ta. Ang jak ba't nagkakaot? Kung jak inrurwar ti wallet ko. Ay naglukon. 520 amain baraw. Ato itibayad ko na na. Ato ti suklim baraw. Agyaman na. Sige na na. Agyaman akmat. Ay nawaw. Nakailad ka ditang agsil-silpon. Idinto tanagado ti iinawan iti kusina. Adda kamat gaya man lakay. Nagsapa kamat anagawid. Winata na sa pa nalpas ti trabaho may. Sika ngay, awan sapay nalpas mo at trabaho dito'y balay. Nakawarwara ti salas agraman kusina. Ay kwa, madamdama akton nga agiornos. Adda pa ngamin ar-aramidaw. Aramidin nga. Kino agsil-silpon mo tininto na ram. Adda nga rod kit-kitaak nga order lakay. Agpilpili ak iti iadto kay ko. Anya? Adto kart man ay? Wun, sana balay. Basit laang matagatan. Ay di ka man, Angel. Kahit no kinisayang pa iti kwarta iti wallet ko. Ay saan matala kay? Awan inal-alak iti wallet mo. Promise. Promise? Asino ngay kumatimang kisay iti wallet ko? Alalya? Di nakman paglulukwan si ka, Angel. Kabisado kong tigaraw mo. Iso di ka naglibak. Amok asi ka tinang kisay iti kwarta. Hello, Insan. Adu ti baro alakok ita. Simmang putan dagiti in-order ko manipod Thailand. Umay ka dito'y pwesto. Anya ngay dagita alakom insan. Adu Insan. Kompleto ti lakok. Kita am ti Facebook ko. Inpost ko ijay kat. Kasta ka di insan? Wan, ang may mayat matlaang no umay ka dito'y pwesto.
Iti kasta, makitam iti personal. Mabalin mo pa nga ipadas. Ayunan niya. Ay, insan, adda ka di baro nga istak mo ti dress. Adu insan, ada pa'y crop top, ken adu ti sapatos, adu pa'y ti bags. Branded dagito insan, iso nga umaykan. O sige nga rod, insan. Agrobwatak labit. Umayak adagos tita. O sige insan, urayan ka nga rod. Bye! Maminjay! Anda kay kaday! Woo! Hello, Maminjay! Maminjil Mintusa! Anya day, sir? Ay, hello, sir. Delivery para kay ni Maminjay. Manan? Un, sir. Nabaydan na ka din? Sampay, nga rod, sir. Manungay day ta? 3,560 amin, sir. Anya? Nagninan? Apo, isa na mabalin nga isubli day ta? Ay, sana mabalin, sir. Siya mga mintiagabuno no bilang. Kaya may sa mark as sold dagitoyin nga item, sir. Kaya may sa awang mo dadal ng dagitoy. Ato iti bayad. Atoy mo, sir. Mabilang ata, picturean kayo. Tapno ada proof ka o naaway o tin-deliver ko nga item. Sir, umisum kayo man. Ha? 1, 2, 3. Smile! Sige gide, darasan. Ibarsak konto pa, dagito ikan ka na eh. Ay, nawaw. Ni sir, may tayo blood. Maday ta, nalpasain. Thank you, sir. Anya man ang dagito yung in-order mo, ah? Talaga, di ka makontento niya. At dapat ka di pagbayad mo dito, ha? Si ka ati agbayad lakay. Makitam day ta? Siyak mo't lang ti agbayad. Di ka lagbainan. Saan ka lang arudan na makatultulong dito balay? Ang maalam pa lang mo't ti agorder-order. Imbis nga unaam dagiti masapsapol dito balay. Asaan kat aday ta ti unaam nga add to cart. Na, asawa nakmat. Nagkalay sata. Isu asi ka nga rod tagbayad. Apay, anyat pagkungkunam kanyak. Alkansya. Siyak ti pagalkansyam. Siyak ti agbayad ka dagiti orderan. Gaputa asawa ka. Kastaki din ti bagam. Lakay. Ay nawaw. Sorry naman. Sanak ngamin ana-inform. Ti amok ngamin ti agasawa ket agtinulong. Ay, no amok la ko maakastoy gayam. Di ka la ko man engkalkalay sa. Ay nawaw. Nagpuskol mo tarupam amang ibaga iti kasta kanyak, Mark. Napospos mo tarupa ma. Di ka la nagbayinan. Nagado ang mabayadan. Ngem inununam dagitawan kas kan na nga order mo. Add to cart pa more. Woo! Saanan ang maulit lakay. Promise, maudin at alaga dayto. Talaga ang maudin day ta, ah. Ngamin, naumakon. Iswa di ta makaururnong kahit. Gaputaon unaam dagita lohom. Awan lang aro din trabahom. Kas tapay taramid mo. Ay, kwan lakay. Sorry ka din. Mabalintamit apagsaritaan dayto abanag. Saan ka din? Tinasayat, pumanaw ka pa dito, Iwan. Ang mga no jak matapilan ti bagek. Kit ang mga no maipaladaw ka ijibulan. Pumanaw ka! No amom nga awan trabahom amang sustento kadagiti bisyo wenno luhom, makontento ka nga rod kadagiti banag nga adaken ka. Iti kasta, maliklikan ti apa iti nagbaetan yo nga agasawa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.